May nag-harvest ng palm oil dito mga boss. Tesa! Tignan natin kung paano. Namatay lagi na yung palm oil, isalin. Ngayon eh. Ha? Unsa man kay nga nalata man? Yun mga boss. Kataas na ng palm oil. Sana mang jangaw ane. Jangaw ni Lina. Lagi daan ane. Sa maning daan. Ha? Nomor sa salida. Nomor sa salida. Karong dante madarang. Limot ko. Pero kita ko murag naro salida. Na. Ikaw ale. Di dante madarang. Unsa may kuno ka tawhana? Kurma. Wa, apod. Buhok. Oo. Fernando po. Ha? Sa kaan, probinsyano. Sigaan. Baron. Ha?
Naibungag santol na alin. Gay. Ha? Ah. Ika? Unsa man na? Unsa na? Nada eh. Hmm. Mura naglubi ah. Isa kapunuan ba? Mga hinlo. Para sa tuhan ito litsonon karon. Saan? Kami na kung pa dito. Kaanli ka. Kang kuhaan. Hmm. Ah? Saan? Nangka.